Dámy a páni, vítajte na dnešnom webinári venovaný firemnej kultúre. Moje meno je Slavko Fulek a som veľmi rád, že ste dnes s nami a že ste si našli čas. Vedeli ste, že 76% zamestnancov nikdy nebude pracovať pre firmu, ktorá má zlú reputáciu? A aj napriek tomu, že im dáte vyšší plat? A práve preto sme tu dnes. Čo vám prinesie firemná kultúra? Určite vám prinesie nové talenty, zníži vám fluktuáciu a zvýši vám výkon vašich tímov. A to bez toho, aby ste museli navyšovať váš rozpočet. Dnes sa budem s mojimi hostiami rozprávať presne o tom, ako vám firemná kultúra pomôže vo vašich firmách. Mojimi hostiami sú dnes ľudia, ktorí majú veľké skúsenosti s implementáciou firemnej kultúry. Mojím prvým hosťom je Zuzka Primusová zo spoločnosti Mars a Anikura a je v nej Head of Talent. Vítaj, Zuzka. Dobré ráno. Zuzka nám bude rozprávať praktické rady a ukáže nám takú case study, ako to funguje v rodinnej firme, ktorá má 150 000 zamestnancov. Mojím druhým hosťom je líder spoločnosti Develor Československo Martin Kunz. Ahoj, Martin. Dobré ráno. Martin má skúsenosti zo stoviek firiem, kde implementoval firemnú kultúru a práve preto som si ho vybral ako hostia do dnešného webinára. Ešte predtým, ako začneme, chcem vás všetkých vyzvať na to, aby ste písali vaše otázky do komentárov priamo tu na LinkedIne a na konci máme priestor na to vybrať tie najlepšie otázky a opýtať sa našich hostí. O to všetko sa bude starať ako vždycky Paťka Bartošová, ktorá je z môjho tímu a veľmi sa teším, že tie otázky dáte a určite sa podielte o vaše skúsenosti, skúste sa pýtať, čo vás zaujíma, či už máte alebo nemáte firemnú kultúru. Tak na vaše otázky sa veľmi tešíme. Zatiaľ, Paťka, veľmi pekne ďakujem. Ahojte. Tak ešte raz pekné doobedia, Martin, Zuzka. Ja som si dnes tak pripravil aj v taký sled otázok na vás na implementáciu firemnej kultúry. A hneď na začiatku by som chcel začať takým môjim prieskumom, ktorý som robil priamo na LinkedIn a chcem vám ukázať taký jeden môj slajd a chcem sa opýtať, čo si vy o tom myslíte. Ja som pred 2 týždňami realizoval taký poll na LinkedIne, kde som sa pýtal respondentov, čo najviac rozhoduje o tom, že zostanete vo firme. Vysoký plat, silná firemná kultúra, kariérny rast, ale čo vyšlo akože absolútna top of the top je skvelý šéf a tím. Zuzka, čo si myslíš? Prečo to tak vyšlo? Tak z môjho pohľadu rozhodne tie dve veci sú veľmi úzko previazané. Ja by som povedala, že skvelý šéf a tím je v podstate výsledok tej firemnej kultúry. A ono sa často hovorí, že ľudia prichádzajú do firmy kvôli nejakému brandu, kvôli nejakej značke. Ale najčastejší dôvod, prečo ľudia z firmy odchádzajú, je práve šéf. Takže tie veci podľa mňa veľmi úzko spolu súvisia. Ja o tom budem potom v mojej časti viacej rozprávať. Martin? No a za mě, když sečteme všechny ty šéfy a týmy, tak to je z veľkej časti kultúra. Takže je to veľmi provázané. Super, tak ja ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto hlasovaní. A možno na začiatku sa tak opýtam rovno vás, že čo pre vás je firemná kultúra? Čo je tam taký, ako vy cítite tú firemnú kultúru? Martin. Já bych to možná zkusil popsat nějakým způsobem i definovat. My každý známe hodnoty. A hodnoty máme vylepené někde na stěně a je to na webu, je to ve výročních zprávách. A já bych poprosil ty naše účastníky, kdyby si mohli vzít tužku a papír a čárkovat si, kolik z těch hodnot já vlastně trefím. Já budu číst nějaké slova a prosím, jestli trefím, udělejte si čárku, jestli řeknu to, co tam máte napsané trošku jinými slovy, taky si udělejte čárku. Takže první věc bude respekt, odpovědnost, rozvoj, flexibilita, důvěra, udržitelnost, týmová spolupráce,
zákaznický přístup, integrita. Super. A já předpokládám, že jsem spoustu věcí trefil. A v tom je ten problém hodnot. A kultura teda je něco víc než ty hodnoty. Kromě těch hodnot jsou to nejrůznější přesvědčení, normy v organizaci a vlastně ty definují, jakým způsobem se vlastně potom chováme. Zuzka, pre teba, také tie najzákladnejšie hodnoty firemnej kultúry sú tie, čo má Martin, alebo môžeš ešte niečo doplniť? Ja myslím, že Martin klepol veľa klinčekov po hlavičke teraz a zase ja budem o tom rozprávať, keď budem rozprávať o kultúre Marsu a Anikory, takže rozhodne. Ale keď sa spýtaš pre mňa Slavko, čo to pre mňa znamená, samozrejme, ja som 18 rokov, alebo 17 rokov som v jednej organizácii, pracovala som v rôznych divíziách a samozrejme už som bola v situácii, kedy som si hovorila, tak možno je čas zmeniť. Ale vždy som sa vrátila naspäť k tomu, že pre mňa je ako veľmi dôležité cítiť taký pocit súnáležitosti s tou organizáciou a ja som ako veľmi hodnotovo orientovaný človek a práve konkrétne v Marse teraz nachádzam tie hodnoty, ktoré pre mňa osobne sú dôležité. Mám možnosť osobného rastu, pracujem s veľmi inteligentnými ľuďmi, je tu psychologické bezpečie, nemusím sa báť vyjadriť vlastný názor, je tu ako veľký rešpekt, čo sa týka diverzity ľudí v organizácii a teda. Takže keď to skrátim, za mňa moje osobné hodnoty veľmi sú v súlade s tou organizáciou, pre ktorú pracujem. Super. Martin, ty máš spoločnosť, alebo pracuješ v spoločnosti Develor a vy implementujete firemnú kultúru, trénujete firemnú kultúru a možno poďme hneď na začiatok, čo to vlastne firemná kultúra je, alebo existuje nejaká definícia firemnej kultúry? Já bych dal možná příklad a dám takovou metaforu. My máme hodnoty, ale jak už jsem říkal, ty hodnoty nestačí. Představme si, že zavřeme všichni oči a představme si člověka, nějakou personu, přes kterou bychom chtěli, ať ta naše společnost je vnímána. Kdyby to byla jednoosobová SRO, tak kultura té jednoosobové SRO je ten člověk, který tam je. Ona je 100% definovaná tím člověkem. Ale když je nás v té firmě 5000, tak vlastně ta kultura je taková ta ideální persona, kterou my můžeme a chceme dosáhnout. A ten člověk vlastně má samozřejmě svoje hodnoty, které mu definujeme, ale je to víc, co má. On má nějaký přístup, má přesvědčení, má nějaké normy chování, a má nějakou inteligenci a vlastně toto se projevuje v jeho chování. Takže je to opravdu asi přes tu personu je ta kultura nejlépe pochopitelná. Přičemž jsou dvě persony. Jedna persona je ta externí a tyto projekty jsou tady posledních 30 let, protože všechny komerční organizace tvořily tu externí personu. Když za náma do banky přijde zákazník, jakým způsobem my chceme se tomu zákazníkovi jevit a chceme v tom být konzistentní. A tam se tvoří všechny ty standardy chování, které se potom měřily. Ale k tomu je ještě druhá persona, která je možná ještě důležitější, a to je ta vnitřní, ta interní, takové to prožívání v tom člověku a prožívání v té firmě. Ona je důležitá protože když ta externí má být růžová, ale ta interní je černá, tak ta korelace mezi tím, co je vevnitř a co jde vidět ven, je trošku horší. A ta definícia? Mám aj prezentáciu pre teba. Soubor sdílených hodnot, přesvědčení a norem v organizaci, které nám ovlivňuje chování zaměstnanců, jejich přístup práce a je to něco víc než ty hodnoty. Ako si myslíš, že sa prejavuje v každodennom živote toho zamestnanca alebo celej firmy tá firemná kultúra? Aké máš ty skúsenosti s týmto? Je to v jednotlivých projevech toho správání. Dám metaforu přes sportovní tým. Každý sportovní tým má unikátně silnou kulturu, pak když chce být úspěšný.
V sportovním týmu máme trénink. A teď ta kultura se projevuje v tom, jestli v tom tréninku jdu na 100%, jestli přijdu o 10 minut dřív a zůstanu ještě o 15 minut později. A o víkendu, když ten trénink nemám, prostě makám a snažím se zabrat. V té organizaci se to projevuje podobně. Je to o tom, jakým způsobem přistupuji k rozvoji. Jestli jdu extra málo k tomu, abych si něco nového naučil. Jaký přístup mám k riziku, jak přistupuji k inovacím, jak se chováme, jak pracujeme ze strategií. Takže ten projev je to dennodenní chování těch person, které my máme v té organizaci a to, jestli oni zaberou, jestli si dají ještě těch 5 dalších sklapovaček a 10 kliků navíc, anebo nedají, to je ten projev té kultury, která ta organizace mezi sebou má. OK, a ja mám firmu a teraz si poviem, však mne všetko beží a všetko mi funguje. Prečo je momentálne dôležité tú firemnú kultúru budovať? Prečo to je práve teraz, by som mal do toho ísť? Já dám historickou odpověď. Vždycky to bylo důležité pro organizace, pro které je priorita Customer Experience. A protože Customer Experience je součástí prodeje, tak tyto organizace vlastně budovali minimálně tu externí kulturu. A když jim to nešlo, tak si uvědomili, že problém je i v té interní kultuře. Ale teď to začíná být ještě důležitější v tom, že nám se radikálně mění povaha práce. A kdybych dal takovou tu kaskádu cílů, kterou my máme, tak my každý máme nějaký důvod existence a potom máme nějaký kopec, na který my chceme vlastně vylézt. Je to ta naše vize, je to ten vrchol, který chceme vylézt. A tím, jak se nám mění povaha práce a jak jakoby AI radikálně nás odbřemení od té jednoduché a opakované činnosti, tak takové ty jednoduché cesty, kterou my lezeme na tu horu, ty budou ještě více automatizované a robotizované. A pro nás lidi zbydou ty složitější cesty, jak tu horu budeme zdolávat. To znamená, ta strategie bude náročnější. A když přejdu od té strategii k těm hodnotám, tak vlastně ty hodnoty nám definují, jak se chováme, když po té cestě, která je složitější, jdeme při tom výstupu na té hoře. A protože ta cesta bude složitější, tak ta kultura musí být pevnější. A ona vlastně nám poskytuje nějaký rámec, nějaké mantinely, že co je ta logika vlastně a způsob chování, přesvědčení, projevu, kterou my věříme, že budeme dohromady schopni po té těžší severní stěně vlastně vylézt. No. Super, no daj mi nejaký príklad. Alebo vieš čo, ešte tak by som sa ťa opýtal, možno to, čo si spomínal, že sú tam steny, že proste máme nejaké vízie, nejaké stratégie, ale ono častokrát sú tam aj rôzne mýty o tom, hej, že spomínal, že chcem ísť severnou cestou, prečo by som nemohol ísť južnou cestou? Protože ta jižní cesta, ta jednodušší cesta, takové té opakované činnosti, kdy my řekneme lidem, co mají dělat a není tam tak důležitá spolupráce, tak ta už nebude volná, protože po té cestě bude chodit ten skript, robot nebo umělá inteligence. A nám zbydou ty složitější cesty. A když vezmu tu důležitost vlastně ve vchození těch složitějších cest té kultury, tak to je hodně o tom, že my jako týmy, které jsou vedeny lídry, najednou nebudeme mít odpovědi na to, jak to máme dělat a budeme kriticky závislí na schopnostech různých lidí, s kterými budeme spolupracovat a budeme spolu s nimi a z jejich skillsety hledat tu cestu, jak to můžeme udělat. Takže ten projev toho chování tam bude viditelnější. A v tom projevu chování nám právě pomůže ta firemní kultura, protože ona nám vlastně pomůže stanovit hranice, co tady chceme, co tady nechceme a co tady netolerujeme. A díky
tomu, že tu kulturu budeme mít, tak tu cestu, na kterou nepolezeme sami, ale polezeme v kolektivu 6-7 dalších šikovných a jinak naskilovaných lidí, budeme schopni zvládnout a metaforicky se přitom nepozabijíme nebo nepohádáme, ale i ty obrovské překážky, které na té severní stěně jsou, vlastně budeme umět vylézt. Máš nějaké konkrétné příklady? Mám. A přijde mi jakoby takový, dám příklad projevu, který jsem viděl včera při jedné velké automobilce nejmenované, která vyrábí vnitře. Člověk, když od tam odchází, tak ho vítají anebo loučí se s nima nejrůznější nápisy. A dám nějaké příklady, které jsem si fotil. Při odchodu. Nech tě síla provází. A je to. Děkujeme v 6 jazycích. Konec dobrý, všechno dobré. Parkuješ daleko? Užij si procházku. Když tam přicházíš, tak tě tam vítají nápisy, na kterých je psané. Dnes to dáme. Šíř dobrou náladu. Dnes se každý krok počítá. A je to projev kultury, vlastně, kterým oni formují ten postoj. A konkrétní příklad, který jsem tam včera zažíval, bylo v okamžiku, kdy se nám zacyklila diskuze a 2 strany se nedokázaly dohodnout. A v tom okamžiku jeden člověk řekl, zkusme si dát to pravidlo, že než budeš pokračovat, tak první opakuješ, co slyšíš od toho člověka, s kterým se neumíš dohodnout. A stalo se nám to novou normou chování, že byl nějaký argument a než začal člověk protiargument, tak první zopakoval, co slyší a co říká. A ta skupina říkala, pozor, to je něco jiného. A nám to pomohlo se pochopit a vyřešit tu situaci, v které byli. A proč se to stalo? Stalo se to protože to byl forma kultury. Oni byli dohodlí, že toto je jedno z možných pravidel, které budou aplikovat a ukazovala to nějaký rámec, nějaký mantinel, kterým oni vlastně přistoupí k spolupráci. A díky tomu ten problém dokázali vyřešit a kreknout. Mm-hmm. A ja sa priznám, že takéto hesla som ešte nevidel pri vstupe a výstupe z práce. Ako to na teba pôsobilo? Božsky. Jako, opravdu, jakože síla tě provází, jo, nebo největší frajeři dodržují pravidla, to je na vstupu. Působilo to na mě jakoby energizující, když jsem šel tam a energizující, když jsem šel zpátky. Je to prkotina, ale vlastně formuje to asi je to úvodní nastavení. A i když tam jde člověk jako zaměstnanec nebo na tender, tak si říká, wow, tady jdu někde, kde to jakoby na úrovni hesel myslí vážně a co je super, že i na úrovni toho chování to z velké části myslí vážně. Zuzka, aj vy máte také heslo, že nech ťa síla sprevází, alebo ako to Martin povedal. Ako to u vás je? To nemáme. Máme 5 princípov, konkrétne keď hovorím o Marse. Budem o tom rozprávať, ale je pravda, že tie symboly sú všade prítomné. Takže v podstate, keď prídeš do Mars kancelárie, tak už nie na recepcii tých 5 princípov, ktoré my hovoríme, že to je kompas pre Mars. To je spôsob, akým spôsobom my rozhodujeme krátkodobo, dlhodobo na dennodennej bázi. Ideš do každej zasadačky, tie princípy sú tam, otvoríš web stránku, prvé, čo na teba blafne, je 5 princípov. Takže je to silná súčasť kultúry, a vrejme, symboly sú všade prítomné. Ale asi takéto juicy hesla nemáme. Hej. Ja tu mám aj pripravenú takú prezentáciu, to, čo vy robíte v Marse a v Anikure. A skús nám ešte bližšie priblížiť, čo sú také tie základné alebo kľúčové princípy tej vašej firemnej kultúre.
A musím spomenúť, že fakt ma prekvapilo, keď si mi hovorila, že je to rodinná firma so 150 000 zamestnancami. To akože, ako sa toto vôbec dá, tak to udržať, že to nie je taký klasický korporát, ako to poznáme, či to je nejaká automobilka alebo nejaký energetický nápoj. Ja vám niečo poviem iba o Marse, to nechcem, aby spredávať Mars, je to o tom, aby ste iba pochopili, prečo tu rozprávame o dvoch úplne odlišných spoločnostiach. A budete počuť, že ja nepoužívam výraz zamestnanec, ale používam výraz spolupracovník. A ja musím povedať, že ja som si to až uvedomila, možno, že až teraz v poslednej dobe, keď sa rozprávame o kultúre, že už to je taká drobná nuancia, ktorá fakt ako definuje, čo Mars očakáva od človeka, ktorý v Marse pracuje. My našim ľuďom nehovoríme, že sú zamestnanci, ale sú spolupracovníci, lebo spolu vytvárajú hodnotu pre firmu. Takže ľudia nerobia pre nás, ale pracujú spolu s nami a to je ten koncept spolupracovníka, o ktorom budem rozprávať. Ale iba v krátkosti, prečo tu spomínam nejakú anikúru, lebo to je určite pojem, ktorý je pre mnohých neznámy. Ako Slavko spomenul, Mars je rodinná firma, jedna z najväčších rodinných firiem na svete. V súčasnosti máme viac ako 150 000 spolupracovníkov a to číslo za každým rastie. A Mars pôvodne, určite poznáte také tie cukrovinkové produkty, nebudem ich menovať, aby som nerobila reklamu, ale máte ich tam vypísané. Takže pôvodne to bola firma, ktorá skutočne sa zaoberala výrobou rýchloobratkového tovaru a cukroviniek. A potom je nejaký segment, ktorý sa zaoberá jedlom, ale paradoxne teraz ten najväčší segment pod Marsom je pet care a starostlivosť domácich miláčikov. A tam si môžete predstaviť celý reťazec starostlivosti od výroby pre predaja krmiva, cez veterinárne siete, cez krvné laboratória až do posledného momentu toho domáceho miláčika, čo sú krematória, povedzme. A tých touchpointov je tam ako samozrejme podstatne viacej. A teraz sa dostávam k tej anikúre. Anikúra, to je firma, pre ktorú ja teraz pôsobím, takže môžeme povedať, že to je dcerská spoločnosť Marsu. A to sú veterinárne kliniky, ktoré sú v Európe, teda okrem Anglicka, a tých kliník je 500. A iba asi pre vaše pochopenie, ja tu budem dávať príklady z Marsu a v Marse si dovolím tvrdiť, že tá kultúra je veľmi silne vybudovaná, a to z toho dôvodu, že iba tých samotných 5 princípov, tie hodnoty boli definované 60 rokov dozadu. Takže si nemyslíte, že kultúra je niečo, že teraz si povieme, toto sú hodnoty a ono sa ráno zobudíme a kultúra organizácie bude fungovať. V Marse to fakt ako trvalo viac ako polstoročie. Keď hovorím o anikúre, anikúra je relatívne nový biznis a iba pre vašu predstavu budem dávať aj príklady z anikúry, lebo my sme tam v podstate úplne na začiatku kultúrnej transformácie. Takže si môžete myslieť, dobre, tak matka má krásne nastavené firemné hodnoty a kultúru, tak to musí fungovať aj v tých dcerských spoločnostiach. Môžem vám povedať pravdu, nefunguje a začíname to v podstate úplne od začiatku stavať a veľmi rada vám poviem aj, kde sme sa popálili a kde sme urobili chybu, čomu sa človek môže ako v budúcnosti vyvarovať. Ale iba by ste pochopili princíp anikúry a prečo tá kultúra je možno ťažšie implementovateľná. V podstate anikúra kupuje nezávislé veterinárne kliniky po Európe. A tie kliniky v podstate je tam väčšinou na vrcholu tej kliniky nejaký manažer tej kliniky. Často je to veterinár, ktorý sám budoval tú kliniku. A tú kliniku už má 20-30 rokov pod sebou. A aby bol schopný vybudovať úspešný biznis, tak samozrejme už v tej klinike musel vytvoriť nejaké hodnoty, symboly, niečo, čo tých ľudí tam zväzuje. A do toho príde anikúra. Anikúra kúpi takto 500 tých subjektov, ktoré sú úplne nezávislé, nemajú spolu nič spoločné a zrazu v podstate my povieme, no tak teraz zabudnite na to, ja teraz ako veľmi zveličujem, ale my nemôžeme mať 500 miest a 500 kultúrnych proste princípov alebo spôsobov, jak tomu prispôsobujeme. Takže my v podstate teraz hovoríme, my rešpektujeme minulosť, ale poďme spoločne budovať budúcnosť a toto je tá kultúra, o ktorej my sa teraz budeme rozprávať a to je tých 5 princípov. Takže a v tom je to celkom, musím povedať, že je to veľká výzva pre kohokoľvek, kto buduje tú kultúru, lebo v podstate my tie kliniky stále kupujeme, takže vy si v podstate už keď si myslíte, že tak už teraz máme aspoň tú hlavnú masu ľudí na tej lodi a už ako rozumejú tým 5 princípom, do toho vám príde ďalších 500 ľudí, 100 vo Francúzsku, 100 v Španielsku a 30 v Poľsku a zase nabalujete
tých nových ľudí do toho, aby ste ich zaangažovali do tej firemnej kultúry? Wow, to je akože neuveriteľné, lebo viem si predstaviť, že to také ego tých lekárov, s ktorými pracujete, je asi dosť vysoké a dostať vašu značku, aby implementovali všetky tie kultúrne rozdiely v tej malej firme voči veľkému korporátu, tak to musí byť náročné. Možno sa opýtam nejakú, čo bol taký možno najväčší fail pri tej implementácii tej firemnej kultúry. S čím, to si spomenula nejaké chyby, hej, že ste urobili. Bolo niečo také, čo bol výrazný pozor? Asi rozhodne pri takejto veľkej implementácii človek tomu nemôže prispôsobovať. Toto je jedna cesta a tak toto bude. A ako som spomínala, je dôležité rešpektovať tú minulosť. Proste tí veterinári vytvorili veľmi úspešný biznis a to je presne ten dôvod, prečo Anikura ten biznis kúpil, lebo Anikura kúpuje skutočne iba kliniky, ktoré sú čerešničky na tortičke, takže skutočne ako tie top quality kliniky. Takže je potrebné na tej ceste tej kultúrnej zmeny a ísť spoločne s tými bývalými majiteľmi tých kliník. To nie je o tom, že my teraz povieme, takto to bude a vy to tu implementujete, ale zásadné je v podstate dostať tých ľudí na svoju stranu, keď to tak poviem, a pochopiť im, alebo pomôcť im pochopiť tie podobnosti marsovej kultúry s tým, akým spôsobom oni pracujú. A zase Anikura by nekúpila kliniku, ktorá by nebola už v súlade s hodnotami a princípami Marsu. Takže to nie je o tom, že my kupujeme niečo, čo je totálne v nesúlade. Naopak my sa snažíme poukázať, dobre, v podstate ty to voláš, tento konkrétny princíp nazývaš tak, Mars to nazýva tak, ale v podstate rozprávame o tom istom a sme na tej istej lodi. No a keď hovoríš o nejakých takých ako možno neúspechoch alebo veľkých ponaučeniach. Ja som o tom chcela rozprávať potom ešte pri nábore, ale môžem teraz trošičku preskočiť a poviem vám príbeh z Anikury. Ja som pred rokom prebrala, okrem toho, keď robím talent a ešte mám na starosti aj learning a development a mám na starosti aj talent acquisition. A Anikura zhruba pred 5 rokmi investovala, by som povedala, nemalé finančné prostriedky do employer brandu. A v podstate to bol nejaký narratív, prostredníctvom ktorého sme sa snažili prilákať kandidátov. Ešte asi si všetci viete predstaviť, že veterinárny biznis alebo odvetvie je fakt odvetvie, kde ten počet tých uchádzačov je veľmi malý, veľmi špecifický, lebo mierite na konkrétnu lokalitu, konkrétnu kliniku. No, každopádne nám sa dialo to, že my sme v podstate ako boli schopní tých kandidátov prilákať. Tí kandidáti nastúpili, čo sa stalo? My sme prišli na to, že v prvom roku, a teraz to číslo znie úplne strašne, ale poviem ho tu, nám skoro 50% tých novonastupujúcich ľudí z firmy odišlo. No. A teraz samozrejme otázka bola prečo. A dostávame sa k tomu, že bolo to samozrejme, tých aspektov bolo viacej a nebudem teraz si strieľať do vlastných nôh. Pracujeme na tom, ale myslím si, že ten zásadný dôvod, prečo nám ľudia odchádzali, bolo to, že my sme ako navonok komunikovali veľmi pekný message alebo správu, ako to je krásne pracovať pre Anikuru. A potom ľudia prišli v podstate do Anikury a prišli na to, že to sa úplne nestretáva s mojimi očakávaniami a tá kultúra tam chýbala. Chýbalo tam taký fakt ten pocit tej súnáležitosti, takej tej pýchy na to, že pracujem pre Anikuru. Takže v podstate ten základný projekt, na ktorom my teraz pracujeme, ja som povedala, zabudnime na employer brand, my employer brand momentálne zaparkujeme, na čo sa my musíme zamerať je to, že vytvoríme silnú firemnú kultúru v rámci organizácie a my to robíme cez okrem mnohých spôsobov. A teraz sme definovali tzv. EVP, čo je Employee Value Proposition. To je v podstate DNA organizácie, a už teraz idem do veľmi ako špecifických príkladov, ale urobili sme niekoľko focus group, diskusí cez veterinárov, zdravotné sestry, technikov, ľudí v kancelárii a snažili sme sa zistiť, čo je pre nich dôležité, prečo je ten dôvod, že to ich ťahne, aby pracovali v Anikure. A na základe toho my teraz budujeme ten narratív toho Employee Value Proposition. Takže tá kľúčová message tu je, miesto toho, aby sme sa ako my sústredili na externých kandidátov, my sa skutočne snažíme pochopiť,
čo motivuje našich interných ľudí, čo vytvára ten pocit súnáležitosti a to je ten message, ktorý chceme v nich prebudiť. A určite mnohí ste ako počuli vetu, že ľudia si nepamätajú to, čo poviete a to, čo urobíte, ale ľudia si často pamätajú to, ako sa pri tom cítili, alebo aký pocit ste v nich vyvolali. A to je hrozne dôležité pri tej firemnej kultúre. A nie je to iba o symboloch, nie je to iba o prázdnych slovách, ale je to skutočne o tom vzbudiť v ľuďoch tú emóciu a ten pocit fakt hrdosti na tú organizáciu, kde pracujú. Zuzka, ďakujem. Poďme už na tie princípy, už sa neviem dočkať. Tak, dobre. Takže ja som to sa odbočila, ale ja myslím, že dúfam, že to je zaujímavé pre poslucháčov. Tak, keď hovoríme o tých 5 princípoch, Martin použil analógiu, ja tiež použijem analógiu, lebo ja zase hovorím, že keď budujete firemnú kultúru, tak to je v podstate ako budovať dom. Takže v prvom rade musíte mať nejaké silné základy. A v tom prípade tie silné základy sú definitívne hodnoty. Ale zase už keď máte hodnoty, máte tú betónovú dosku pre stavbu toho domu, ale v podstate ten dom ešte nestojí. A to, čo vytvára tú kultúru, je v podstate, akým spôsobom tí ľudia, tí profesanti v tom dome spolupracujú, ako vytvoria tie steny, tú strechu, aký tomu dajú design, aký tomu dajú feeling a ako sa ľudia v tom dome cítia. Takže ono samotné tých hodnot je 5, konkrétne v Marse, kvalita, zodpovednosť, vzájomnosť, efektivita a sloboda. Tie samotné hodnoty, vravela som, sú všade prítomné a to preto rozprávam o tých symboloch ďalej, ale samé o sebe by neznamenali absolútne nič. Tá kultúra v Marse konkrétne je založená na 3 základných veciach. A to sú tie hodnoty, tých 5 princípov, ktoré vždy musia pracovať spolu. Nikdy nemôže ísť jeden princíp proti druhému. Dám príklad, efektivita. My neurobíme rozhodnutie, ktoré je síce efektívne a cenovo výhodné, na úkor toho, že by to malo dopad na kvalitu. Takže radšej ho neurobíme vôbec, alebo pozrieme sa na to, akým spôsobom to urobiť inak, aby to bolo aj efektívne, aj kvalitné. Takže tých 5 princípov je niečo, na základe čoho my rozhodujeme, čo nás v podstate posúva v tom, ktorým smerom ísť. To je jeden ten ako kultúrny princíp. A potom sú tam ešte dve také špecifika. Rozprávala som o spolupracovníkoch a Martin rozprával o nejakých normách. A my máme veľmi jasne definované, čo očakávame od spolupracovníka a zároveň, čo spolupracovník môže očakávať od firmy. Skrátim to celé, ale v podstate tá filozofia je založená na tom, že spolupracovník je spoluvytvárateľom hodnot v organizácii. To znamená, my od každého jedného človeka v organizácii očakávame, že bude konať a jednať, ako keby tá firma patrila jemu. To znamená, bude so svojím časom, so svojimi prostriedkami, so svojím budžetom, s ľuďmi, ktorých má okolo seba, bude jednať tak, ako keby to bolo jeho vlastný biznis. A na základe toho, to sa potom posúvame zase do nejakého hodnotenia. My sa nepozeráme na to iba, čo ľudia robia, či dosiahli tie obchodné výsledky, ktoré sme od nich chceli, ale akým spôsobom tie výsledky dosiahli. Takže u nás v podstate nedojde k tomu, že by sme promovali alebo povyšovali ľudí, ktorí sú ako výborní v tom what. A u nás ten človek musí byť dobrý aj v tom what, aj v tom how. No a potom tam je, čiže som hovorila o hodnotách, hovorila som o tom koncepte spolupracovníka a potom tam je ďalší taký kultúrny pilier a ten sa týka leadershipu. Leadership môže byť ako znieť veľmi zavádzajúco, mnohí ľudia si asi pod tým predstavia, že je to zase nejaká sada noriem alebo hodnot, ktoré sa týka iba lídrov. Nie. My hovoríme, že každý jednotlivec v tejto organizácii musí byť vzorom pre ostatných. A zase máme nadefinované nejaké vzorce správania pre jednotlivcov aj pre manažerov, ktoré od tých ľudí očakávame. A tie sa premietajú potom do náboru, do ročného hodnotenia, do povyšovania, do rozvojových plánov a teda a teda. Tak. No, ďakujem ti. Vy dobre viete, že ja som zástupcom Rekru a my robíme ATS a my sa špecializujeme hlavne na to,
ako robiť ten nábor transparentný, ako ho robiť tak, aby proste, keď ten človek prichádza do firmy, tak aby hneď sa stretol s tou firemnou kultúrou. Ako vnímaš, Martin, ty, tu ten vplyv na nábor a retenciu zamestnancov, ako vplyvá tá firemná kultúra? Čo by si možno ty odporučil? Zásadně. Já budu pokračovat v té své analogii. Představme si, že ta kultura je reprezentovaná tou personou, tím člověkem. On má nějaké projevy chování, nějaké normy, způsoby komunikace, nějaký přístup. A teď ten nábor. Jo? Že ten člověk je někde na nějakém eventu, na nějaké společnosti. A teď je pro nás atraktivní, chceme se s ním bavit, je nám příjemné se s ním bavit. Kdyby jsme s ním dělali nějakou úlohu, tak bude nás to inspirovat. A vlastně my máme podobnou otázku u té firmy, jako máme u toho člověka. A děláme vlastně podobný styl volby. A ta kultura velmi intenzivně ovlivňuje, jestli to pro nás atraktivní je nebo není. A teď zase půjdu na ty projevy, které jsou externí a které jsou interní. Protože já jsem zatím mluvil o té kultuře té servisně prodejní organizace, která se začala měnit někdy už před 25 lety, kdy všechny ty obrovské, hlavně retailové firmy si řekly, pojďme standardizovat naše prodejní chování, protože potřebujeme změnit kulturu, jak my vlastně interagujeme se zákazníkem, protože to má kritický dopad na prodej. Ale to samé si řekli personalisté, kteří začali mluvit o employer brandingu. A vlastně oni taky můžou udělat takovou tu fasádu, která je pěkná. A ona je atraktivní pro ty potenciální spolupracovníky, kteří by vlastně byli atrakováni a přišli do té organizace, který ten employer brand tvoří. Ale my tu zase narážíme na ten vnitřek, který je stejně problematický, protože my se budeme ptát lidí, kteří tam pracovali a odešli. A to je velmi jakoby dobrá otázka. Ty jsi tam pracoval, řekni mi něco o té firmě. A máme kultury, kde ti bývalí spolupracovníci o té firmě mluví krásně. Moje první zkušenost byla v Procter & Gamble. Procter & Gamble měl neskutečně silnou kulturu, protože a tam je to ještě ovlivněné tím, že Procter & Gamble nabíral pouze na tu nejnižší manažerskou pozici. Je to pravděpodobně jakoby asi jediná firma globálně, která je takhle obrovská, má stovky tisíc zaměstnanců a nenabírá nikoho na vyšší manažerskou pozici. Ta kultura je tam neskutečně silná. A všichni ti kolegové, kteří jsme z Procteru, o tom Procteru mluvíme krásně. Jo. A já jsem neslyšel žádného Procteráka víceméně říct na tu firmu křivé slovo. A toto je projev té kultury, jak to ti lidi zažívali, když tam pracovali. A má to obrovský dopad. A to je na ten recruitment. Kultura má obrovský dopad na ten recruitment, protože my si musíme říct, já s tou personou vlastně chci se bavit, chci s ním něco zažívat, chci vedle něho růst a rozvíjet se. A to si říkáme na té party nebo na tom eventu. Ale po tom eventu my uděláme to rozhodnutí, že vlastně přijdeme, že dobře, tak pojďme spolu na tu brigádu nebo do toho konceptu toho spolupracovníka. A nás trošku přitáhne ten employer branding a to, co ti lidé o tom říkají, a my to začneme zažívat. Začneme to zažívat prostřednictvím svého šéfa, prostřednictvím týmu, v kterém jsme, prostřednictvím onboardingové zkušenosti, prostřednictvím těch prvních 3 adaptačních měsíců. A teď je strašně důležité, jestli to, co nám bylo slíbeno a to, co zažíváme, je aspirační, jestli to prostě chceme táhnout. A to je o té kultuře. To je o té kultuře. A cítím, že to začíná být obrovský problém. Nejvíce to cítím u těch dříve
atraktivních, částečně oligopolních společností, které byly postavené na tom, že tam pracují lidé, kteří jsou technicky velmi zdatní a oni byli obrovsky atraktivními zaměstnavateli před 10, 15, 20 lety. Ale problém těchto oligopolů je, že tam si člověk musí vyhrnout rukávy a trošku si zašpinit ruce, protože co dělají, budou distribuovat elektřinu, plyn, vodu a pro ty mladé už to nemusí být tak atraktivní, aby si zašpinili ruce. A pak, když ta kultura v těch firmách bude jiná než ten employer branding, tak narážejí na obrovskou nevýhodu v tom, že ti mladí lidé řeknou, že vlastně bylo to zajímavé, ale já to nechci. A oni odejdou. A to má neskutečně negativní dopad třeba i na business kontinuitu, vůbec na zachování celého toho modelu. A co je pro mě zajímavé, že ty společnosti, které kdysi byly atraktivní a nyní na těch technických pozicích tu atraktivitu budou mít menší, dávají tu kulturu do obrovského popředí a velmi intenzivně se jakoby zabírají tím, že na té kultuře musí pracovat, protože oni vidí ten obrovský dopad, v tom Proctoru půjdu do důkaz místo slibu, obrovský dopad na to, když ta kultura tam není, tak ten zaměstnanec tam prostě ani nepřijde, anebo když přijde, tak nezůstane. Ďakujem, Martin. Zuzka, ako vy to máte prakticky s recruitingom, ako vy viete prilákať talenty? Alebo čo je, možno daj nejaké tipy na to. Asi praktický spôsob, jak my pristupujeme k náboru ľudí. A tam je asi jedna zásadná vec a to je, že nám môže prísť sebe lepší kandidát, ktorý má ako fantastické skúsenosti. Ale pokiaľ ten človek vidíme, že nezapadá do firmnej kultúry, tak my toho človeka nezobereme. A nehovorím, že sa nepopálime. Samozrejme, keď máte 2-3 hodinový nejaký rozhovor alebo nejaký assessment, tak často sa vám stane sa vám, že dojde k situácii, že nie vždy úplne ohodnotíte toho kandidáta na 100% správne. Na druhej strane máme zase sadu otázok, ktorú používame, aby sme cítili, aby sme boli schopní ako vycítiť alebo overiť, či ten človek je v súlade s našimi hodnotami alebo s našimi princípami. A taká klasická otázka môže byť, dobre, väčšinou ľudia, keď prídu k nám na pohovor, tak poznajú tých 5 princípov, niečo si naštudovali. A teraz my sa ich spýtame, dobre, tak z tých 5 princípov, na ktorom by ste boli ako schopní urobiť nejaký kompromis. A teraz zisťujete prečo, čo je za tým. A zisťujete v podstate, aké sú hodnoty toho konkrétneho človeka. Takže jednak máme sadu otázok, ktorá sa týka tých 5 princípov alebo tej kultúry samotnej. A jednak máme tie leadership kompetencie, prostredníctvom ktorých my tiež overujeme, či ten človek ako do tej kultúry zapadne. Môžem dať zase konkrétny príklad. Konflikt. Jedna z tých kompetencií je konflikt. A mnoho organizácií konflikt vníma negatívne, hlavne sa konfliktom vyhníme. A v Marse naopak my si hovoríme, proste pokiaľ ten konflikt neotvoríme a nezačíme sa o tom rozprávať, tak tu vznikne taká artificial harmony, taká proste harmónia, ktorá ako nie je úplne prirodzená. My naopak chceme ľudí, ktorí do toho konfliktu idú, ale nie, že hodia bombu, zatvoria dvere a odídu, ale v tom zmysle, že proste sa neboja tie veci adresovať a nájsť nejaký ako common ground, spoločné riešenie s tou protistranou. Takže to je príklad takých tých kompetencií, ktoré my bežne používame. A na základe toho rozhodujeme. A samozrejme vo veterinárnom prostredí je to podstatne zložitejšie, lebo tam nemáte väčšinou zástupy kandidátov, ktorí čakajú o klopu na dvere, že my chceme pracovať pre Anikuru. Z toho dôvodu, že je to veľmi špecifické odvetvie a vravím, je to naviazané vždy na nejakú konkrétnu lokalitu. Každopádne my sa snažíme teraz aj v rámci tých veterinárnych praktík naučiť veterinárov to, že ak urobíte kompromis, ak zoberete niekoho, kto vám do tej kultúry nezapadá, tak možno si vytrhnete trň z päty momentálne, v tom zmysle, že niekto pokrie tú nočnú smenu, ktorú potrebujete, ale dlhodobo vám to bude
ten človek, ktorý nefunguje, bude sťahovať ostatných. Bude to mať dopad na angažovanosť, na motivovanosť, na výkon, prejaví sa to v NPS, spôsobom, aký vás ako vaši klienti alebo zákazníci hodnotia a teda. A vo finále to má samozrejme dopad aj na firemné výsledky ako také. Takže robiť tie kompromisy, to je asi moja kľúčová správa, sa úplne neoplatí. Niekedy sa oplatí počkať si 2-3 mesiace na to, aby ste našli vhodného kandidáta. Ďakujem. Mám kandidáta. A teraz, Martin, daj nejaké tipy, čo tá firemná kultúra, ako firemná kultúra ovplyvní udržanie toho talentu priamo v tej firme. Je to, že co jsme uslibovali, musíme doručit. Pakliže jsme uslibovali, že chceme spolupracovníka, který se tady bude chovat jako spolumajitel, tak firmní kultura to musí být schopná doručit. Pakliže se bude něco rozhodovat a on už bude sladěný s nějakou tou, řekněme, vizí té firmy a bude kompetentní, tak on musí být součástí těch rozhodnutí. Ten tým potřebuje vědět, jak participativní rozhodnutí dělat, protože my nejsme ze školy v Československu připraveni na to, jak máme participativně rozhodovat a jak se máme dohodnout mezi 6-7 lidmi, kteří mají různou specializaci. A toto mi vlastně pomáhá definovat ta kultura, protože co ona dělá navíc oproti těm hodnotám, tak ona vlastně se dívá na ty hlavní projevy toho přesvědčení, norem a hlavně chování. A je schopná ho rozepsat do nějakých konkrétních aktivit. Například, když bude mít konflikt, ať napíšu na Zuzanu, to je klíčová věc pro organizační učení. Konflikt je klíčová věc pro organizační učení. Jak k tomu přistoupíme? Co je naše jakoby tolerované, co je podporované chování a co je netolerované chování? A to nám vlastně dává nějaké mantinely, v kterých my se v těch jednotlivých těžkých situacích můžeme držet a chytat. Jeden úplně konkrétní příklad je práce s chybou. Kultura má obrovský přesah na bezpečnost zaměstnanců. V provozech, kde bezpečnost je kritická, je kultura práce s chybou absolutním předpokladem toho, abychom zabránili nějakým malým, středním anebo velkým fatálním nehodám. Proč? Protože my musíme kulturně připravit ty lidi na to, že když udělají chybu, tak by musí přiznat včetně všech jejich kořenových příčin a ten tým se musí zamyslet na to, co se stalo, proč se to stalo a jak bychom to mohli příště zabránit, protože jediný způsob, jak to umíme vyřešit, je, že budeme konat dole na těch malých chybách. Protože když nebudeme konat na těch malých chybách, tak se nám stane velká chyba, které my jsme mohli zabránit, ale nezabránili. A to je kultura. Prostě jak řeším konflikt, jak pracuji s chybou. Zuzka, Martin, ja tu dokážem asi sedieť ešte ďalších 45 minút, už presahujeme náš objednaný čas, ale my sme slúbili našim poslucháčom, že im odpovieme na ich otázky a vidím, že tu nejaké otázky prišli. Paťka, skús nám prečítať, čo nám diváci poslali. Áno, takže prvá otázočka je od Miroslava. On sa pýta oboch našich hostí, čiže prečítam ju. Zuzana a Martin, keď idete vo firme riešiť firemnú kultúru, čo ako prvé si všímate? Prosím, jednu vec. Ten první krok je, jaký je ten aktuální stav. Protože když musím říct pro jednu věc, tak je to ten aktuální stav, protože ten mi umožňuje ukázat, jak moc se musím posunout vůči tomu nějakému žádoucímu stavu. Za mňa by to bol asi postoj ľudí. Pre mňa je dôležité vedieť, či zase hodnotovo a orientačne tí ľudia sú v súlade s tým, čo my chceme implementovať. Mala som povedať jednu vec, hovorím jednu vec, tých vecí bolo viacej.
Super. Potom máme ďalšiu otázočku. Ako dlho trvá dostať firemné hodnoty medzi zamestnancov? V čom je ten prielom? Já dám příklad. A budu pokračovat v těch personách. Ta firemní kultura je, jako by jsme vychovávali puberťáka. Já mám 2 puberťáky a 1 malou dceru. Jo? Teď máme to komplikované, že když ten puberťák není náš, protože my jsme nový manažer, když není náš, tak je to o to těžší. Takže my jsme přišli jako top manažer do nějaké firmy a my chceme změnit firemní kulturu organizace. Vůbec to není o tom, že si napíšeme nějaký plagát, kde to rozpíšeme. Vůbec není o tom. Samozřejmě ono to začíná tou analýzou toho současného stavu, napsáním toho plagátu, kde jsou všechny ty principy, ale potom vlastně, co my děláme s tím puberťákem, tak my mu dáváme neustálou zpětnou vazbu na projevy jeho chování a máme tak velké psychologické bezpečí, že tu zpětnou vazbu umíme dát. A nejsme v tom sami, protože toho puberťáka neovlivňuji jenom já jako generální ředitel v té mojí metafoře rodič, ale jsou v tom i, dejme tomu, personální oddělení, které je nějaký učitel, jo? Ale jsou tam všichni kolegové, jsou spolužáci, jo? Kteří to ovlivňují. Je to dlouhá cesta. A je to na roky. Je to na roky. Ja môžem povedať, ja som na začiatku kariéry som nastúpila do Wrigley. Wrigley bola tiež rodinná spoločnosť. Potom prišiel Mars a Mars kúpil Wrigley. Takže ja som bola presne na strane toho, kto zrazu veril v nejaké hodnoty a zrazu prišla väčšia firma, ktorá nás v podstate kúpila a bola som na strane toho príjimateľa. A teraz som na strane toho, kto v podstate už je v Marse a implementuje kultúru zase do úplne novej organizácie. A keď sa niekto pýta, ako dlho to trvá to roky. Čo je ten kľúč k úspechu? Myslím si, že kľúč je presne ako Martin povedal. To nie je o symboloch a o tom, že budete ako niečo komunikovať. Je to cez tie pozitívne príklady, cez tie príbehy, akým spôsobom by tie v našom prípade 5 princípov, v iných firmách nejaké tie hodnoty, akým spôsobom to zažívate, akým spôsobom sa to dostáva do praxe. A ešte raz sa bavíme o tom, že je to o tom, aby tí ľudia mali nejakú pozitívnu emóciu spojenú s tou konkrétnou hodnotou. Super, ďakujem. No a ešte, Slavko, ak môžem poslednú otázočku. Lucia sa pýta, ako vlastne budovať firemnú kultúru u ľudí, ktorí pracujú, dajme tomu doma, že majú home office. Čiže jej otázočka je, akú úlohu hrá remote work v budovaní a udržiavaní firemnej kultúry? No to je veľká téma. Áno. Velmi velkou. Já v Develoru mám všechny lidi někde jinde. Takže ten počet lidí, které vidím tváří v tvář, je relativně malý. Ale vlastně ten standard té spolupráce ale je stejný bez ohledu na to, jestli pracuji z domu nebo pracuji z kanceláře. A buduji to přes očekávání práce, očekávání na ty lidi a co je tam důležitější u toho remotu, že my musíme mít rutiny a rituály, které držíme a které nás pomůžou spojit. Dám za sebe příklad. Jednu z věcí, na které se vždycky nejvíc těším ročně, je, když jdeme na náš 4 až 5 denní team building. A tím, že jsme všichni remote, tak prostě to musíme dělat. A já vidím během ten první den je to team building, ten druhý den je to team building a ten třetí den je to team. Wow, perfektné. Ďakujem veľmi pekne, Paťka. Už neostáva čas na ďalšie otázočky. Zuzka, Martin, záverečná myšlienka, firemná kultúra. Zuzka. No, ja asi skončím tým, že možno ste počuli taký citát, že keď hodíte alebo keď vylejete kýbel vody na skalu, tak sa nestane absolútne nič, tá voda po tej skale stečie. Ale pokiaľ budete 10 rokov pôsobiť jednou kvapkou na tú skalu, na to jedno miesto, tak tá skala eroduje a vytvorí tam
malú dierku. Takže asi tá mi hlavná myšlienka je, čo som povedala na začiatku, nemyslíte si, že firemná kultúra je niečo, čo sme schopní zmeniť za týždeň, za mesiac, možno ani nie za rok. Je to skutočne o tom, aby ľudia, respektíve tí, ktorí majú tú zmenu na starosti, boli veľmi intentional, aby sa skutočne pravidelne tou témou nejakým spôsobom zaoberali a bolo im jasné, čo je pre tých ľudí v tej konkrétnej firme dôležité. Martin? Za mě nepodceňujeme, to je to kriticky důležité. Ona se nám mění povaha práce a hodnota, jak lidé budeme tvořit. A ta kultura to velmi ovlivní v těch nestandardních a nezažitých situacích. No a potom jak na to? Představme si to jako puberťáka, kterého nám přivedl druhý partner a kterého my se snažíme nějakým způsobem ovlivňovat. Jo? Takže je to o tom, že ten puberťák nějaký je, teď my chceme s tou partnerkou, aby ten puberťák nějaký byl, aby my jsme na něho měli vlastně dobrý vliv a my toho člověka budeme rozvíjet a vzdělávat, podporovat a usměrňovat. A díky tomu z něho vlastně vychováme dobrého člověka. A ono je to velmi podobné s tou firmou. Ta personifikace je to, co vlastně ukazuje tu kulturu té firmy a my k ní potřebujeme přistupovat stejně jako k tomu puberťákovi. Wow, to bolo pekné prirovnanie. Martin, Zuzka, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas. Ja vyzývam všetkých našich poslucháčov, ak chcú implementovať firemnú kultúru, nie je na čo čakať. Podľa mňa mali by ste si dnes zobrať aspoň jednu vec a začať s ňou okamžite pracovať. Ak by ste nevedeli ako, kľudne kontaktujte Martina, ktorý má na to firmu a ktorá vám v tom pomôže a určite vás prevedie tými základnými princípami trošku hlbšie. Martin, Zuzka to isté, ďakujem veľmi pekne za to, že si nazdieľala to, ako to funguje vo veľkej firme a prajem vám všetko dobré a čo najviac kandidátov, zamestnancov, nech sú šťastní a nech čo najdlhšie ostanú vo vašich firmách alebo vo firmách vašich klientov. Ďakujem pekne. Díky moc za krásny deň. Pekný deň. A ja na záver mám pre vás ešte jednu takú zaujímavú vec. Firemnú kultúru budujú ľudia, ale majú k tomu aj rôzne nástroje, ktoré im pri budovaní firemnej kultúry pomáhajú. Jedným z takýchto nástrojov je aj Recru, čo je ATS systém na riadenie celého výberového procesu z daného kandidáta. Prečo je to dôležité? Transparentný nábor je to jedno z najdôležitejších, čo môže firemná kultúra obsahovať. A práve preto sme sa rozhodli s mojím tímom, že pripravíme pre vás takú mimoriadnu ponuku a to je to, že vám dáme Recru na 3 mesiace zadarmo. Pre tých, ktorí ešte Recru nemajú a chcú mať celý proces transparentný, jednoduchý a chcete vlastne vidieť, čo sa s tým kandidátom deje a aby vám plne automatizoval váš výberový proces, tak tu je taká promo akcia. Ak sa zaregistrujete do konca roka, tak môžete využívať 3 mesiace zadarmo. Ako na to? Je to veľmi jednoduché, stačí prísť na našu stránku www.recruhr.com a tam sa zaregistrujte a o všetko sa postará môj tím, ktorý vás prevedie celou aplikáciou, pomôže vám s importom všetkých vašich dát a zaškolí vás na všetky procesy v rámci výberového konania. Ako som spomínal, tak všetky ešte veci môžete si pozrieť buď na mojej stránke na LinkedIne alebo na našej stránke LinkedInovej Recru. A chcem vás týmto ešte pozvať na jednu akciu, ktorá sa bude konať 4.12. tohto roka a kde budeme viac menej pokračovať aj v tom, čo sme dnes rozprávali so Zuzkou a s Martinom, ale budeme sa venovať spätnej väzbe a budeme sa rozprávať o tom, ako komunikovať vonku z firmy, vnútri v rámci firmy a budem sa baviť s 2 odborníčkami na túto tému a
Nimi sú Zuzka Saráš, headhunter z Inaku a Ingrid Mučková, manažer ľudských zdrojov v Doktorovi Maxovi. Tak na dnes je to všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Pevne verím, že ste si zobrali kopec kontentu na budovanie firemnej kultúry a veľmi sa teším, že sa uvidíme pri ďalších reláciách. Prajem vám všetko dobré. Dovidenia.